nuko byagenze Dole se papa ngwingo turavugana reka mwana ni muve ko uwo mu ninge musaza mukuru uva nkubwire ushatse wasubira wanyu ko ngahne tukuzi Ukunyumva nunzi kari bamaze gukumbwira ko ari nge wewe ceceka udaterana amajambo n'umwana wanje nuko iki uri icuri papa jandigiri uyo niwe wa mbere vomera zose n'uzuru zo kwama kare jewe jensi musaza wanje umwesha ngo turi babiri inde jewe jenzi umwe nzibe nta wundi nzi Ukunyumvisha ibyo utabishaka kari wiki mwana wanje uri kuri tagakoto papa hivyo uyu nawe umusuzugura niwe muhungu wawe wa mbere niyo mfura yawe ukamenyera nyene kuvuga papa hivi papa Karoli mugabo jewe narahindutse wahindutse erega nakangutse kubona ufise umugore ufise n'abana byankanzi none waruzi uko ntazopfa mbonye umugore muri ubu Burundi bwose papa mama yarakijijwe asigaye ari umukirisi maze ajya no mu misa ajya mu misa abaza mu misa ntibatanga uburozi kandi bari muri misa aze na padiri yigeze kumusura uwe nubona nivyo sigaye namba rega narahindutse umbiriza nimba warahindutse koko warahindutse kuri narahindutse warahindutse ntubona ngire sigaye namba n'ishapure sawa haguruka ndakubwira ubwira unsubize hari haguruka ndakubarire umbiriza rero tora imizigo yawe iyi mizigo mwaje muzanye mugende muri iriya nzu iri hajya imbere urumva hanyuma ngene ndabisigurira uyu mugore niyo yavyeme muca muguma ngaho niyo atavyumva aho ntazoba ari jewe ariko papa Karoli nukuri kwimana papa Karoli nije nagutanguye ubusore niwe wantanguye ubukumi urinde kubaza uwundi mugore noneho wabivugiye sinavyumvise niwamemukiye aho naca wose ntibambwire ngo wa mugabo w'umugore w'ikiborego jewe no umugabo w'umugore w'ikiborego gukubera iki narahindutse rero yego ni nanje nico gituma ndakwemereye ingo tori bibi byawe ambari ugira untware ambari byo birato byawe weho mbono data ufise birato jewe ntabyo nafise byarabuze hogi tugende ndakwereka inzu bamurashize mu mizigo yawe haguruka nawe wakagabo rero uyu n'umuhungu wawe papa Karoli tugende reka imyumbati y'abandi Tanzania amahoro nguramo magara waciye nzira yo hirya yego naciye hirya nco gituma duciye hano amahoro duciye hano gukaraba gato n'amasuka tuyoze uraho se mweho hari turaho yemwe dukomeze gukaraba basi tugitujyana ko mana yanjye nibyo kabisa anje numva ndushe gute ndarushe cyane ariko nagushakaga ngo tuganireho gato nakugize imana urambonye turabivugana urafite ikibazo aha aho gato yambwira kamwana bibagenda hariya cyane Rita ugenda gato utwaje mama isuka mama ndagowe niki kuri kurantera ubwoba uzi ibintu byambayeho ni ibiki kuri kurantera ubwoba mama Rita ndagowe muri uyu mugoroba wari uzi yuko
papa Yves yari afite umwana w'imyaka 20. Mana isi papa Yves Nagiye ko nambona umudamu araje ari kubaririza ngo papa Karoli nanjye ndashigukira hejuru ndavuga se ni ibiki bigenze ngewe ahubwo mbanza kugirwa papa Karoli ni hano se ndebye sanga nawe yaguye mu kanta mubonye. Mana isi ni cyuragowe mwana wa mama Ndagowe uwo mwana ngo yitwa Karoli umwana araruta Yvonne araruta Yves araruta Yvette afite imyaka 20. Urumva yuko basa naho bakurikiranye uriya usko Yvonne wanje afite imyaka 18. Mama Yvonne urazi ingorane z'abagabo ni imwe nuko aje gushaka undi mugore ntakubwire ko yarasanganye undi mugore. None rero njewe ntago nabishobora numva ko yaguteye mu kibazo biriya bintu twarabishakanye nirwa ndimo ndahinga nirwa ndimo ndavomera abantu nirwa ndimo ndagira gute ntago nabishobora. Mwana wa mama uzobigenza gute? Njewe rero nabonye yuko ntabishobora ngiye guhaguruka nzingera uriya rwo nigende. Oya aho ni turwo turumvikana je nawe umviriza rero ndakubwire bijya nibigukanga urumva we guma hajurera abana bawe sepake cyo kumbwira yuko ushaka kugenda ute abana uzi uwo mudamu ndamwita n'umudamu n'umukecuru kabesha umva umukecuru ariko umukecuru uzijisha afite nk'iryi se nk'iryi imbogo yandebye ikijisho hariya ngewe ndatinya umva ndakubwira uyu mudamu umva rero ndaguhamya we genda usenga Imana icazokora ikibi cyose kuri we kizamusubirako uravyumva wihanganurira abana bawe urabe ko bukura bijya bintu urazi ngene wabigoreyemo muri ko marirondera hamwe n'umugabo wawe urumva bana kwigira rero ibintu by'uburofa ndagusavye genda wicare hajurera abana bawe. Mama ariko yindi ndashaka ndakugirira yindi ariko y'Igikongo mani ngira ndakwerekere Mbona munezerewe yego ni kare bite abana barimo barantegesha nakubizi agatwengo kabishe nabonye wazindutse mu gitondo asha nazindukiye mu isoko kurondera uturengarenga ndaza ndadutogosha mpita mvuga hinge ngende ndabe mugenzi wanje mwe muriramutse nabonye uri umuntu mwiza asha Jesse ni doga ubwo umugabo yambwiraga ngo yaramunaniye ariko nabonye abagabo n'abantu babi hajya yashaka yuko akunteranya ko nidukundane ubundi ho jewe asha sinidoga ndi umwana mwiza kabisa Ive wakuze Ive yo kuzana amazi nawe igenda utora inkwi hanyuma murahahurira duteke Ivete ntaranyicaye kume ngo ameze ukuntu
nagende bajye babe bateka ndaha kama ntutinda wowe mwiruke ntimutebe ubwo rero nari ndakuzaniye udukwembe iki nakuzaniye agakwembe turabagenzi naho twasangiye umugabo hajya abagabo n'abantu babi urya mugabo yashaka kuduteranya burya je sindi umwana mubi na gatoya papa korori hajya ntubona arateranya yo urya abagabo ego uri umuntu mwiza ego je ntangorane mfise n'ukuri nzajya nyambara n'ukuri ngiye mu misa icyo nari ifite ni kimwe nadodesheje ariko cyiza cyarameze hariho n'akandi nashirishije broderi ngaha kamaze imyaka 20 n'ingahe igikwembe cyawe kare yari ntuzagitware ku murima aka nako uzohora utwara ku misa ujya mu misa ya mbere hanyuma nze kuza kuvuga ego reka tuzamukane tugende ego yewe urakoze cyane na mama wamuzaniye wari wamuvomeye wari wamuvomeye mama navomeye wari mu rugo usibye bigomba biri gushya vuba birahita bishya none ahangaha tudapfunditse